Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluhan. Jack impagaro, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimas at talaga ti lutom asopas na Aysa. Anya ka di ti sikretom? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat. Talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients ng imbagam, ngam apay nga'y adumalat ta ti lutom. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat. Iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love, ngam ti saan? Awan ka di ti ayatem. Iso ako nam asaan ka ana in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamat. Oh. Sabali a love ti kunkunak. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamit day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka di ijay balay da Aysa? Oo na. Nagkapo ka kada ijay? Wan, adda nga minapan ko inala. Pinagsopas na. Kat talaga anaimas tiluto na. Talaga ang nalaing nga agluto ni Aysa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nagasat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapos saan tong agrigat da tao. Sa bagay, may mayat matlaang tagsagana pa yung umuna. Tapno nakasagana ti amin. Si kamat gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam kayo umay ko Naranak na ita sopas. Mabalin ka tamat nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sa bagay. Nagagat kamot nga agluto. Nasingpat ka pa Nagpatiray ok pay laang mat. Pudno ti bagbaga. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan. Di na kon patiray okan, Dennis. Umay kakitin. Ta umay ka agsopas. Kabayatan anapudot pay. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asikat ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Isu nga ikagumakti agturpos iti mabiit. Sa apay la kuma, anak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman a makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Isu amasapa ak ita. Anyamatan, agdong par kayo pay. Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kitaam ngamin ati pagpagnaam. Nadong par naklakat nga rudan. Agdardarasak ngamin. Isu ajak nakita tinabadakak. Isa din ng par naklatan? Chansing samat daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayong gagara? Nasakit ka di? Nasakit ah. Saan ang may katisakit na babaan di taas sorry? Di ta ka man lang. Nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami matang. Taga ano
ka diti mga sawa kan kuana? Dita kano ka bangi-bangi ili? Ay, madamang ko man. Kaano kayo kadimat nga agkasal ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo. Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo ti balo nyo idi pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man. Ngam natinag ko ti balon ko. Nawaris. Anya nga iti kinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsog. Napan kami nagbayabas. Ado mo ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon tinakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot aw-awirag a baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag itata na pigsaak pa'y nga agawir. No baketak to na, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika a babae ti mangibaga. When mami, nukid dawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adagos. Oh, gayam Alex. Sikamat ni masabat ko. Ito lang man na makita ka ah. At da trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam? Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumot trabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Agisupot laang mat itilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rod ka. Umay ka ah, tapno da kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan iti syudad. Nakaumay ka mat barok, ada ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, ante. Adan sa napanaginatang, urayom labasitan. Ija ka di tiyantanti na panana, ante. Ije ka no grocery, ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sa bata na. Imbag lang at dakadwa na amag na nga agawin. Adakan ka dayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isa batak iti payong, ante. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag ka ta na irana nga daka. Agtudo, ika ka di pa naka-grocery? Imbag kadakan. Adan samot awit mo apayong. Wen, nagapo ki di balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery. Isa sinurot ka. Inta nga Ruden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wana, ngam inton makadanon tayo di balayo. Agluto kay tinaima sa kanon tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuak. The best ka talaga. Sikan ti kalaingan nga agluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay patiray ok. Agpay sumot analain kang agluto. Malagip mo ka di pa ni Alex anak kaadalan tayo di? Duamot ti Alex akaadalan ta. Ay, jay ka di gayam mo akanayon amang sutil kanyak. Ti pa'y gayam kababalin na. Ti kinalay na amang sutil ti malagip mo. Apay ka di day jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na iti syudad. Aw-awisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis? Mapanak tapno makaurnongak.
Awan mo ti husto pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. Addan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? No addakan ton ijay. Imposible ang malipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko. Saan kanto pulos malipatan, Aisa? Masapat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapno jak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglisi iti dalan ti akin dalan. Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito yung syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwam laan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo. Di ta ka man langan, suplado. Na, tasak pa'y kat kanon ti suplado. Unay met dahi jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y. Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Wen, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakara akon. Ni ka di ay sa tikunam agayim mo pagpakadaam. Apay nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan, Mat. Malagip ko pa idi ubing tayo. Akasla kayo wala agasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa idi. No mapanak iti balay da. Agluto iti naima sa makan. Iso kay kayat mo matan ti mapmapan ijay balayda. May saan napatag agayim ni Aisa. Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtala ka man dita, Alex. Mapantakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikrik nam. Awan mat, mami. Nung amin kastoy nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karenderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang amin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ng tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas a binigat? Hi boys! Lumabasak pa'y. Mapanak di ta pagtrabahwak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas ka lata, Nadjakag ka mali. Kabarbaro day ta kaduam. Saan ka di? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito paktorya. Oh, hi Dennis. Siyak ni Cora. Single. Still available. Kasta ka di? Or siya, still available. Single mat. Mayat mat gayam ti kaduam Alex. Game na game. Apay, siya. Sa anak ka di again? Diyak kamukan ka. Ha? Di ta kayon. Oh. Napintas mat dadya babae. Nabayag ka din dito dadya? Medyo. Nasirib si ka. Pag kunaam anasirib. Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti utot. Ngamno awan ti pusa. Agaayam da. Kaya't mo asawan? Nagagitlaang na damangkit kita? Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam. Anapintas. Nakayawalak iti kinapintas na. Itamam pa'y nga ibagam. Nga adda na kurso na daam a babae. Gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa.
Isa na lang ta para supot ti lupot. Dennis, kanayo na mo't ati umawag. Tamailiwak mo't. Mayam, takanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige urayak day ta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, kitkitaan yu mananday ta aladawan. Mano ka di ti taon mi, idi impampon yu ti kasingin ko. Diyak ko maimpampun ti kasingin mo, no sa anak amarigatan. Awanon day di amayo. Awan kadwak amang padakkel kada kayo adwa. Anya ka din tinagan na? Gerald tinagan ti kasingin mo anak ko. Sapay ko taag kikita tayon tupay. Ayan na ka di ita. Inampun ti kasinsin ko anilani. Adada idi syudad. Ngam imalis da kano iji probinsya, anak ikamangan na. Sa dino a probinsya? Da itangarod ti jak amo anak ko. Nagdamdamagak, ngam awan mo't ti makaibaga. Nagapo ka ka di ije kopra ang Gerald anak. Nanang, nabambanogak ita nagbunag iti kopra. Kunak ngamin nga agadal ka. Tapos saan ka nga agbumbunag iti kopra. Nagrigat ti agadal nanang. May ti trabaho. Tada kwarta dagos. Kay kayat mo ka di ti agnanayon ang maibabaon. Uray awan ti adal. No nagagat ti tao, agbyag. Apay ngamin adi mo kayat ti agadal. High school lang tinalpas mo. Nangato day jayan nanang. High school ko naman. Ingka nga rod manganan ta ingka aginana. Nanganakon. Pinakanak ni Verna. Saan ka di adakas ti aramidam? Pangnamnamaam ni Verna? Ngam saan ka mo't anapod no kankwana? Saan ko abasol? Tarinabak ko lang nga inaram. Ngam sinong batan nakmeten. Nanang, apay adi naman lain baga kada kayo. No sa di no tinapananda. Ti damag ko kat ada dilubyo ang napasamak idi. Inyalis ida ti gobyerno iti agdodoma a lugar. Kat saan amay may sa tinangipan ang ti gobyerno kadakwada. Anya adilobyo? Bimtak ti bulkan anak. Gapo iti napuskol alahar. Inyalis ida ti gobyerno iti nagdodoma a lugar. Ay, mano ka di ti taon mi, idi nagsina kami. Talo. Marigata na kaagumatang idi iti gatasyo adwa. Imbaga nila ni atulungan nak. Idi kwan, nagpukaw damutan. Agkita kami pa'y nga ta iti kasingin ko, nanang. Tartari gagayak ti panagkikita tayon tumanon kuma, anak ko. Apay ka di analiday ka, Verna, anak ko. Saan ka di akagap-gapo ni Gerald akaayan-ayat mo dito'y balay? Apay akas jay, mami. Ay ayatak ni Gerald. Ngam, kasla dinak ay ayatan. Pagkunaam adi na kaayayatan. Di pa'y makapagbayag dito'y balay. Umaylaang no pilitak, mami. Panagkunak kat saan anapod no kan ka, anak ko. Tinapod no ang lalaki. Kat kanayon ang mailiw iti ayayatan na. Daytang harap ti madlaw ko, mami. Kanayon ko ang kailiw. Ngam, isukat dinak samat kailiw. Madlaw kumatkit di, kat nagagat a lalaki.
Di ta kupraan ti kaaruba ti pagtrab-trabahuan na. Imbagak ka dito'y kupraan tayo ti pagtrabahuan na. Ngam di na kayat, mami. Amangan numabain. Ta saan kayo met nga agasawa? Imbag ta nakita ka dito'y kalsada. Kaano ka di nga umahidje balay? Nagkita tamad yan dito eh. Saan ako na mapanidya balayo? Tadaramidak. Apay ka di akasta ka. Saan ka't sama ta napudno kanyak? Anya ka dito ron nga ramidak? Tapno makunam, anapudno akin ka. Kasla mapilpilitan ka mapanidje balay? Kababayin mo't ti kanayon ang mapanidya balayo. Nang runa, tagad-adal ka. Kailiw ka mat nga rod. Ang mga no ibaga ni mamim, adisturbuak iti panagadal mo. Apay no agadal ka mat ngamin. Tapno ka na yun tangag kita ije pagadalan. Masadutak nga rod nga agadal. Samay sa, awan kwartami. Nagtrabaho ak, adda kwartak. Apa yan, friend? Bigbigat, naliday ka. Ningamin, Gerald. Jack marik na ti panagayat na. Ladingitak nga ibagakan ka, akas tamot ti madlaw ko kankwana. Saan anapudno ka? No, saan anapudno? Apay nga inaramnak. Kasta kano, dagiti daddo maalalaki. Padasan da ka lang nga arman. Tapno pa naknakanda nga amo dati agaram. Pinadpadas naklaang nga ta nga inaram? Kwagayam. Kapanunutak lang day ta, ah? Adamot ay agayat adi nakailiw ti ay ayatan na. No apay mat nga iso ti inayat ko. No mabalin la ko mga isuro ti puso. Ay, no siyak ti kasta ti kaayan-ayat na. I-break kun! Agtuloy ka diti kolehiyo? Nagturpos tayo iti senior high, Roger? Numakapasak iti scholarship test. Agtuluyak. Ngam no saan? Sumardengak pay. Tagurnungak. Sigurado nga iti Manila ti pangituluyan biti panagadal mo. Gusto ak ka di? Numakapasak lakit di. Ibagak mat nga rod kadag iti dadakkel ko. Nga ijayak mat Manila nga agadal. Tapno agkadwata. Adda ka nupay dormitoryo ti lalaki. Iti asidag ti pagadalan ni Jay. Sus! May mayat manan no adda dormitoryo. Tapno saan tan nga agbiro kiti boarding house. Nangina ka no ngamin ti boarding house iti Manila. Day tamat timbaga Jay nangawis kanyak. Ama ka exam para iti scholarship. Tinasayaat. Kumuyog akan kang agpa Manila. Tapno makita ta ti dormitoryo. Verna, padasan tamat ti maki-examen para iti scholarship. Taintamot agadal ije Manila. Wensa, kayat ko mati makapan ije Manila. Uray siyak kayat ko mati makadanon ijay. Sumabahliak man iti saritaan. Kasano nga ti manglipat iti ay ayatan? Ay na, gayam. Masirib ka. Saan ka kumangagpang nga dunga? Ay, lipatan man pa'y ngamin basit ni Gerald. No nga ta si Katinaram na. Kinayat mo ka di? Ha? Kwa? No saan mo akaayan-ayat? Mabalin siguro. Nataar ngamin na talaga. Ado ti malilaw kan kwa na. Siya kon ti numero 1. Sabagay. No siyak siguro ti inaram na. Amangan no sinong batak mat. Angem, itikas di akababalin na. Ay, jak amon asaritaan no anya ti mapasama. Addaman gayam damagak, nanang. Adda ka di pa kabigbigan nyo, iti kun kunayo akasingin ko. Agkakaingas kayo launay, anak ko. Dandani saan amadlaw, no asino kada kayo ti Roger, wenno Gerald. Ha? Kasta ka di, nanang. Ay na, ad-adakat nga rod ang magagaranak ang makakita iti kasingin ko. Uray siyak mat anak ko. Manun atawan, ajak nakita ti kasingin mo. Mailiwak una yan, ngam awan mat mabalin ko.
No sa dino nga tamot ita ti ayanda. Pati day takon kunayo akasinsinyo. Saan nga ta mailiw kada kayo? Isungarod. Ijay syudad ti ayan mi idi. Taagpadpada kami nga ada trabaho na ijay. Ay, anya ka diti trabaho yu idi, nanang? Servidora kami iti restaurant. Nagsardengak, idi adda kayon. Balasang pay nga rod idi ni Antilani. Adan asawa na anak ko. Ngamtsak amuno sa dino ti probinsya jay na asawa na. Taga Visayas sa kano. Ada ka matgayam dito yung agtrab-trabaho. Apay adi ka man ladim magas ije balay. Naladawak itay. Saan ako na magas? Tama nga no, maisturbo kayo kini mamim. Oh, apay nga imay ka dito eh. Mapan ko kumakitaan ni mami dita ko praan mi. Nakita ka, iso adim magasak. Kasta ka di? Ingka nga roden. Tama nga no, sapsapulan na ka ni mamim. Di ka di mailiw kanyak. Kanayon tamat nga kita ah. Saan ka di? No saan asyak ti umasidagkan ka? Saan tangag kita? Kanayon nak ngamin ama kumikom iti trabaho. Imay ka dito'y kupraan. Ngam kasla sa balit ni ayan ti panunot mo. Saan mat, mami? Adaladyak kaya't anapasamak. Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam. Nagkita kami ka ni Gerald, mami. Di kami pa'y nakapagsarita na laing. Ngam imbaon na kun nga umay dito eh. Amangan no si kalaang ti agay ayat kan kwa na anak ko. Ikam iti space. Tapno amirisen na ti bagina. No ay ayaten na kamatwan no saan. Anya ti kayat ti wasawan, mami. Amangan no ti panagrik na. Kat managim bubukod ka. Apay ko managim bubukod, mami. At ikayat mo, kat ipaay na amin kan kang oras na. Amangan no kasta ti panagrik na. Kayam, atay bagakan ka. Ngam di ka ko mamasaksaktan ha. Anya ka di day jay. Nakitak ngamin nga adda kadwa ni Gerald a babae. Kasla, naasidagday titong galmaysa. Nakakitaam ka di ka nakwada. Ijay restaurant. Naragsak da amang mangan. Amang ano katrabahuan naman? Day ta ti jakam mo. Angam, apay ngay akas jay ti jarda. Iso nga saanan nga umay ija balay. Kuna ni mami nga ikakano iti space. Ayaw naktimbaga ni mami. Rombeng asaan asikati kanayon nga umasidag kan kuana. Bayam nga isumat ti umasidag. Congratulations kayam. Nakapasa ka iti scholarship test. Oh, kaano tangarod ama pa ni Manila? Masapo lang makapa-enroll ta. Agyaman nak iti panangkablaw mo gayam. Mapantanto intun umay alawas. Naggasat kan? Tana ipasam ti scholarship test. Addan scholar akadwak. Addan mangisuro kanyak. Ha? Pinadas mo kumamat ati nakitays. Barang naigasatam. Sus, saan ko nga minanamnamaan bro? Naimbagkan ka ah. Tatalagaan nalain ka. Sana bale. Adda ka laki di amang isuro kanyak. Mabalinan. Ha? Sika talaga. Nalaing kamat, no ipasnak mo. Ngam saan mat? Tasabali ti ipaspasnak mo. Ha? Anyang iti paspasnak ko ako nam. Amomon, oray saan ko nga ibaga. Ay ayam iti silpon tin into narang. Ha? Si kansan ti kalaingan dita. Ganyan. Bilibak iti kinalaing mo. Talaga nga scholar kan. Ay, syak. Malas ko. Jack nakapasa. Naigasatak la siguro gayam. Umadan hindi pa nag-enroll. Ijay ka kadimat Manila nga agadal? Wala. Jack kaya't ama isina iti mangisursuro kanyak. No saan ko nga amo. Agripaso tado ha. Jack ba't kaya't nga ipasakar ti papel ko ken ka ha? Amangan no makita ti professor kat isupay ti pakaikatan ti scholarship ko.
Kasano nga kat agdo matamat iti kurso. Di, saan ta nga agkaadalan? Ah? Aywan gayam, agdo matay ti kurso. Ngem no agpada ta iti vacant time, di agkita talangan ijay library ti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito'y kupraan. Mabalin ka di? Itulod na kami ka ni Devi ama pa ni Manila. Anya ti aramida mi di Manila. Aginroll kami ka ni Devi. Umay na kami kumaitulod ni Jay Pierre. Kaano ka diti ipapan nyo? Into no may alawas. At damot ni Devi akadwa makunom. Kaya't mo asawan. Di nakmasango nga umay itulod. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impaampon ni Ella ti may sakadagiti singin nga anak na, ng agnagan iti Gerald. Iti sabali abangir, nakapasa akas scholar ni Roger, akasingin ni Gerald. Nakasagana da ito'y amapan iti syudad ti Manila, tapno aginrol, akadwa na ti gayem na ani Jerome. Kabayatan na, nakapasamot ni Verna kas scholar, kayat na nga itulod da ito'y ni Gerald iti Pierre, tamapan mat aginrol, iti syudad. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaano ka diti ipapan nyo? Into no may alawas. Nga madamot ta ni Devi ako na makadwam. Kaya't mo asawan. Di nakmasango nga itulod. At da ngamin importante apapanak. Anya ti klase makaayan-ayat. Adalang arudan papanak. Di nakpay itulod. Ditakan. Pima naman. Nasakit tinagam na. Pasensya ka na, Verna. Ngam saan kamat ngamin nga ay-ayaten. Napintas ka. Ngam saan ka atayp. Apay gayam. Apay akasta tilangam. Anya ka diti parikot. Kasuron ko launay dayja a Gerald. Ikarigat ang alipatan. Dahita ti kasayaatan a desisyon mo gayam. Idi pala ko mga inaramid mo dayta ah. Saan ka di arumbang nga itulod na kuma? Mas daawak mat iti dayjay akaayan-ayat mo. Ay, kasano a nagbalin dayjay akaayan-ayat mo? Inaram nakmat. Gaputa ay ayatag. Sinong batak mat? Panagkunak, kung kuna na lang ti panagaram na kan ka. Adda ayamat kasta akaayan-ayat. Iyarig ko iti ice ti puso ng agayat. Awan pulos bara na. Bro, amom ka din dagiti na duma-duma pa sa ti Manila? Saan nga rod bro? Agpada ta a probinsyano amapan iti syudad ti Manila. Sana bali bro. Agdaigom ko ama pa. Agdiretso ta iti pagadalan. Iti asidag namat. Iso tayan ti dormitoryo. At damat restaurant iti asidag ti dormitoryo. Sana bale. No agbayag tayo jay. Amutan to ti pasikot-sikot iti Manila. Amo talakit iti pagadalan kan dormitoryo. Saan ta na mapukaw? Kasano ko maamapukaw ta? Kat saan tamat amapan agpasyar? Kat kalpasan ti klase. Dormitoryo adagos. Anyapay ngay no di kasta. Inton amutan ton dagiti nagduduma pa sa ti Manila. Intan tumat agpasyar, bro.
Damag ko anapan kano ti kaayan-ayat mo ije Manila. Di mo ka diin tulod. Imbaga na nga itulod ko. Ngam, aday naramid ko nanang. May saak a babae. Masaktanak lakit di, no di nak itulod ti kaayan-ayat ko iti papanak. Diyak man mo. Ngam saan ko ako rusunada ni Verna. Apay nga rod nga inaram mo. Kaasimot di tao. Napintas mat ni Verna, nasingput pay. Diyak amo nanang. Agpaiso tay kunada. Asaan ama isuro ti puso nga agayat. Ngamdakkel akam mali ti inaramid mo. No saan mo akapkap na kanti may sa babae? Saan mo nga arman? Kunak ano di naksungbatan. Di ka di maasikan kuanan, wag sakit tinakam na kan ka. Madi ti mang pasakit itinakam, ti pada at tao. Gayam, dandani tayo kanon iti syudad ti Manila. Ang apay analiday kalagta. Nasakit tinakam ko iti inaramid ni Gerald. Pinagang angawan na ti ayat ko. Saan arumbang apagladingitam dayta? Nasaysaya at kiti dayta pay laeng. Naduktalam asaan anapudnukan ka. Makapungtutak iti inaramid na. Ay nagayam, libatam laengan. Saksaktam laeng tiriknam iti kastangar aramidang. Linuko na ti panagayat ko. Napudno akunay kan kuana. Libatamon ko nakmat. Tapno makamove on ka. No agkita kami pa'y. Tsak amo na niya ti aramidat kan kuana. Bye-bye amon ko nakmat. Anya nga rod ngay. Adda ditan. Nailawan kan anangayat kan kuana. At datan dito'y pagadalan. Ijay mo tayo ti dormitoryo. O kita mo, nakasurat ti dormitory. Un nga agpaiso. Ay, sa pulan ta ti agdudumang nga opisina dito'y pagadalan. Tag-enroll ta. Wen, kalpasan na. Inta agim tuod di ta dormitory ti lalaki. Barang saan pa yan apuno Itikas ta. Saan ta maawanan iti pagdagusan. Ay, katuna, bro. Ay, bro. Kitaam ka diti pada ta akasangsangpat na. Madlaw a probinsyano. Pakko na amat a probinsyano. Kitaam ani. Adamat igam na ama pa. Ha? Ayun nga agpaiso. Adamat gayam kadwa ta a probinsyano. Ay, imbaglakit din. Tabakan ti daytoy dua nagabay akatre dito'y dormitory. Un nga rod, bro. Nagasat ta. Naka-enroll ta. At dapay pagyanan ta dito'y dormitory. Bro, kita am tinakita ta itay a probinsyano. Umaymat siguro agkita iti bakanti a pakidagusan na. Piman mat tagmay maysa. Imbag ka data tanduatang agkuykuyog. Nulakat na saya at ti kababalin na. Gayaman ta. Tapno at damat kadkadwa na. Wen, bro. Pimpiman ti itsura na. Siguro, numay sakmat nga imay dito'y. Sigurado akas taakmat. No awan ka matakadwak nga imay dito'y Manila, bro. Saan ako na nagpatuloy? Ijaya kon probinsya anagadal. Hello, Mami. Nakaawag kayo, Mat. Nakadanon kayo ka din dita syudad ti Manila, anak ko. Kanandanon mi, Mami. Awagan pa ni Devi ti kasinsin na nga da dito'y Manila. Umay na kami sukunan dito'y Pierre. Kasta ka di, anak ko. Mana, agan-anad kayo dita, ha? Uray da kayo, Mat, Mami. Agan-anad kayo, Mat. Ay na, anak ko, saan asyak ti panunutom? Da kayo adita, ta saan nyo pa'y akabisado dita Manila? Saan kami ang mapukaw, Mami? Ijay laang pagadalan kan boarding house ti pagyanan mi. Alang nga rod, anak ko. Agan-anad kayo akanayo, na? Mangnamnama kayo, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Gayam ti babalay diti Manila. Saan akas ijay lugar tayo? Nga adayo ti kaaruba.
Naangot pa iti kanal. Imbag ano saan nga sakit dagiti tao dito eh. Naira na lakit din adito iti ayan ti boarding house ti kasinsin ko. Squatters area kano dito eh. Umalis tanto ko man, no adda masarakan ta iti asidag ti pagadalan. Wan gayam. Makasapul tanto siguro no agbayag ta dito Manila. May mayat ko ma, no agawid laangan dagitoy nga squatters si Jay Probinsyada. Win may mayat ije probinsya apagyanan, ta presko ti angin. Saan akas dito'y anagangot ti malangab mo nga agtaod kadagiti kanal. Bro, may mayat sa numapanta di ta pagadalan. Intabiro kan ti classroom ta. Mayat sangag paiso. Amon ta. Tapno saan tantong agbirbirok inton pa nagsisarak. Kalpasan na. Padasan tamot ti mapan di ta restaurant, iti asidag ti pagadalan. Sos. Di mo ko naan nga ije ti panganan ta. Pangkitaan ta, no saan unay anangin na dagiti lako da amakan. Sige. Bareng no saan anangina. Ket ije ta amangan no badama ti eksamen tayo. Sigurado laki di saan ta amasangot ti agluto. Ije tanto namangan. Angam no nangina, ay? Ano santan ti agluto? Anyapay ngay bro. Masapol nga aginot ta. Taadayo ta kadagiti dadakkel ta. Uray ko no baknang tayo. Ngam saan mat nga rod. Makapaikawa mo ti kastoy. Nagpamanilan ti anak ko. Agmay sa akon di ti balay. Kumusta nga tamot to ni Gerald? Akasingin ni Roger. Mailiw akong kankwana. Diyos ko, sapay ko mataag kita kaming tumatlaan. Pangaasim apo, taitulok mo kuma, nga agkikita kaming tumatlaang iti masakbayan. Idilim mabasa ka nagapo iti tiyandaan. Nakita nga adda kadwam ang babae. Asino ka di dayjay? Ni Melba dayjay nanang. Katrabahwak iti kupraan. Adda manan di pa nakakitak adwa kayo manan iti may sa restaurant. Adda ka di rumbang amaamwak. Iso ti kayat ko akatako nainay nanang. Kat kasano ni Verna? Nag-break kayo ka din? Madlaw namat siguro asaan ko akayat. Napimpintas ka di pa nagkitam ka ni Melba ngam ni Verna? Para kanyak, napimpintas ni Verna, nasingpet pa'y. Saan kami siguro nga agkagasat kini Verna nanang? May mayat no kasaom analaing ni Verna. Ag formal break kayo, sakbay nga isukat mo iti sabali. Nakasagana ka din? Mapantan ije pagadalan. Wana, intamat agenrol. Kan pasyaran ta ti pagadalan. Tapno amo ta ti sir-sir kantayin ton sirek. Imbagkan ka ta scholar ka. No apay mat adyak na ka pa sa iti examen. Inta nga rudan. Sapay medyo adayumat dito eh. Sige, naibaga ti kasinsin ko, nga adda ka no nalaka apanganan iti asidag ti pagadalan. No saan ta makaluto iti balunan ta, mabalinta ka no ti mangan ijay. Wen inta nga rudan itay pa'y anak karubwat ta, ngam di ta pa'y lamapan. Nasawar tan ti pagadalan. Nakita tamat tan dagiti na dumaduma a classroom. Amutan ti papananta inton madanon ti sarat. Adupay mo ti kakadwata nga agdadamo. Nang nagkuti saritaan ti daduma itay. Imbag ka no, tay may damot kinita dagiti agbalin a classroom da. Mabisinak pa yan na nagsursur. Ay, oray siyak nga rod. Mabisinak mat. Ay, intamangan dita asidag. Aguray ka. Nabati matiwalit ko ije dom. Siya akong titaya. Tasikan tumat inton sumaruno. Oh, ayos nga rod Ala, inta nga rodan. Tamabisinak una yan. Bro, makitam ka di dagiti dua babae asumungad. Ha? Ay, uwin bro. Ay sus,
Nagpipintas da si ka. Nang runa dyan nakablo sa iti pink. Ay na, nagpintas. Anya nga tatinagan na. Bro, kimita ditoy. Ni, apay anas daaw da nakakita kan ka, bro. Kinusilapan nak iti nakatadtadam tinakapink. Apay nga ta? Mas daawak man ngagpaiso. Asitgak, tadamagak no apay. Sige, bro. Ala, ingkang harodan ta urayan ka ditoy. Kita nam ni. Kusilapan na ka. Una apay so. Mas daawak man iti daytaan na pintas. Anya nga tatibasol ko kankwana. Adda dito'y dayta lalaki. Apay asan anak ikuyog ka data? Mas daawak nga rod. Kitaam, timakdal. Kat umasidagan dito ay. Agbabawi no apay nga inasitgan na ta. Anya nga'y aramidan. Nasakit unay ti inaramid na kanyak. Ipariknak kan kwa na no kasano kasakit ti inaramid na. Ay, gayam. Agtanang kalaang ah. Teka, asidagan. Miss, ada ka di basol ko kan ka? Tadamagang pailaan. Adoy! Anay ko. Nagturit ka pailangagin dadamag, Mr. Gerald Douglas? Ha? San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod! Ha? Intan, Devi, panawan ta dayto nga ulbod. May kan! Ay, hindi nakiguyod ang gayam. Ay, agtanang ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga intulod ni Gerald ni Verna iti Pierre. Nasair nga rod ti balasan. Iti sabali abangir, napanmat da Roger kan Jerome iti pagadalan iti Manila. Iti may sa apakanan iti asidag ti pagadalan. Nakita da Roger kan Jerome da Verna kan Davy asumungad iti nasawa apakanan. Impagarup da ani Roger kat iso ni Gerald. Nakapungtot nga rod ni Verna anang tungpak kan ni Roger nga impagarup na nga iso ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod, Intan, Devi, panawan tanday tanga ulbod. Umaikan! Di nakiguyod ang gayam. Ay, aguray ka. Mabit lang, miss. Apay atinong panak. Di nakman kasarsarita si ka, Gerald? Mabit lang, miss. Kaya't ka makasarita. Kasaritam tarupam. Imay ka matlagayam dito'y Manila. Umaikan, Devi. Ay, unay kan, friend. Agay at tinumpang. Ang aguray ka. Adamadlaw ko. Apay asabali ti boses na. Apay, bro. Anya ka diti imbagam. Taapay at tinumpa na ka tinapintas sa babae. Ay, mas daawak nga rod. Inawagan nak iti Gerald. Ha? Aguray ka. Awan ka diti amamom nga agnagan iti Gerald. Gerald. Kasta ti imbagan ni nanang anagan kano ti kasingin ko.
Anya? Adda kasingin mo? Ne, sa dino tayan na? Inampun ka no ti kasinsin ni nanang. Ubing kami pa'y idi. Sa dino nga ro tayan na ita? Day tangarod ti parikot ni nanang. Saan na nga mo? Nunap-napanan tinangampon. Daita nga tati makagapo. No apay at inong panak ati babae. Ipagharap na asika ni Gerald. Kasta nga ta. Ayan nga tanday jay babae. Kaya't ko kumaama kasarita. Dinardaras na titimanaw. Grabe ka, gayam. Ay, tinumpang day dya lalaki. Gungguna na. Awagan nakit din iti miss, akasla dinak am-am mo. Ti pakas daawak. Kasano nga adda-adagos dito'y Manila, kat pinanawan ta ijay Visayas. Kan, pudno ti ko ng friend, naglaw ko man, sabali ti boses na. Nalipatam ka din, gayam? Naglugan ta iti ferry boat. Sigurado naglugan iti eroplano. Iso nakadanon adagos dito'y Manila. Sabagay, no eroplano, mabibiit ti panagbiyahe. Day ta tinakasuro na klaunay. Dinak pa'y intulod. Ngam, naglugan iti eroplano, adinak man lang kinaduan. Agadalmat nga ta dito'y isong adda dito'y. Ha? Awan matasam ni Gerald nga agadal. No awan, apay nga rod nga adda iti pagadalan. Day ta tijak mo. Mas naawak no apay nga adda ijay. Hello anak, imbag tay mawag ka. Kailiw ka una yan. Nanang, anya ka tinagan ti kasingin ko ako nayo. Kunayo idi, ngagkakaingas kami. Kasta nga rod anak, apay analagip mo ti kasingin mo. At ngamin babae anang tungpa kanyak. Inawagan nak iti Gerald, sa nagdardaras api manaw. Anya? Napanan di babae, ang mga namamuna ni Gerald. Nakakita am anak ko. Iti may sa apakanan, iti asidag ti pagadalan, nanang. Umayak ko madita, tabirukan ta ti babae ako nam. Narigat ti agpaspasarak, nanang. Padasag pa amapan iti nasawa pakanan. Barang makitak mananday di babae. Sige man nga rod anak ko, kanayunam ti mapan iti day di apakanan. Nanang, mas dawak launay. Ta idi nakitak. Kinusilapan nak. Idi nasitgak tadamagag no apay. Tinong panak matan. Anya? Anya timbaga ni nanang mo, bro? Gusto ka, bro. Gerald ka no tinagan ti kasingin ko. Agkita kami ko may tikabsat ko. Ha? Diyak laing pagarup nga dagayam kasingin mo, bro. Makita tapay nga taday di babae anang tong pakanyak. Ay, agure ka. Kasano, no kriminal ti agnagan iti Gerald. Kat ipatiliw na ka iti pulis. Ha? Kriminal? Anya ti aramidak, bro? Ay, sus, delikadon sa, bro. Ang mga nito na data iti pagadalan, kat adda umay a pulis amang tiliwkan ka. Ha? Si kamot, bro. Agkintayagak pa itimbagam. Saan kumamot, Malagip ko lang amin tinabiit pa yan ay ipadamag. Pinaltugan ti pulis. Nga marong identity mo't gayam. Ha? Ang mga no kaing ingas ti kriminal ti pinaltugan ti pulis. Naikanak iti pakariribukan. Sana bali, bro. Tulungan kang agpanunot iti aramidan ta. Itaman pa'y makita ka analiday anak, at ka di parikot. Diyan ngamin babayan ang isukatakin ni Berna, nanang. Anda nakitak akakibkibin na lalaki. Anya? Pili ka pili. Ngam nakasarak kan iti kuggangi. Sinalbag da diya babae.
Kunak no nanak man, saan mat gayam? Sinong batan nakakadin? Saan pa'y matkit di kanayon ko ngay libre, numapan kami mangan. Kanayon ko pa'y asagutan, kat alain naman. Ay, di nakapaymot gayam sinong batan. Kandi namat kinidaw kan ka asagutam. Ayunan nyo ka di tayo babae nanang. Saan nga iti ayunan? Ngam awan matrilasyon nyo pa'y ako nam. Sayang, adun ti gastos ko ken kuana. Manipod agdata diti Manila. Di nakakadipay inawagan ni Gerald. Uray umawag, saan ko asungbatan? Ad talagayam dito'y Manila. Suron kon. Friend, kasano nga ta? No saan gayam ani Gerald titinungpam? Ha? Ang imposible. Adayamat tao nga kakaingas launay. Adalat tamat nagdumaan da When kas ko maiti boses. Idi ngamin tinalyaw ko, kat adain masidagkan kwa na tao. Saan ko matngamam mo? Anya di kayat mo asawan. Napanunot ko, nga italaang mat nga adda ni Gerald dito eh. Kasano nga adda gayam na asaan mo ngamam mo? Ha? Nairala siguro nga day masidagkan kwa na tao. Langa na launay ngamin tinasdaaw, idi kala at atinungpam. Nasa Irak ngamin. Gapo iti di na panangitulod ka data. Umay matlagayam dito'y Manila. Uray jak makitkitan ti sinalbang. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kastoy lang taa, anak ko. Anya ngay, nagkita kayo kadimanan iti babae anang tungpakan ka? Saan pa'y Nanang? Nga maamakak iti imbagan ni Jerome. Nga mangan ka no kriminal ti agnagan iti Gerald. Diyak mamati a kriminal ti kabsat mo. Sapay ko tasan ati kabsat ko ti kagura ti babae. Sabali ko Namnamaat day ta anak. Saan nga tasigod a kaayan-ayat na? Iso a kapungtot na? Ha? Kaayan-ayat? Ngam no kaayan-ayat na. Apay ko mga i-break na. Kat nagpintas ti babae. Sa bagay, narigat ti agipapan ita anak. Di tay amuno anya ti makagapo. Kano apay at tinumpana ka. Ay, bayan nyo, Nanang. Damagak to ti babae. No agkita kamin tumanan. Miss, mabitlaan. Di na kasi yan. Hindi mo kaya't nagriawak dito'y si ka Gerald. Pangasim. San asyak ni Gerald akong kunam? Saan nakarap at nadyak makita? Limpyo pa lang di pa nagkita. Okay. Limpyo. No limpyo ti panagkitam. Ngam kaya't ka makasarita. Di ka kaya't makasarita. Manangal lilaw ka. Awanan modo. Impolite. Ha? Anya ka dila unay ti kaguram iti agnagan iti Gerald. Di ka man nagpamarangawan madi nga inaramid mo? Kagura ka? Di ka kayat makita. Iso adinak surut-surutan no di mo kayat nga gikisa. Sige, panawan kan. Sabali at talaga ti boses na. Gayam. Kasla sa bali itay jay lalaki Kasla saan ani Gerald? Pagkunaam ko maasan ani Gerald gayam. Saan mo ngamin anamingmingan ti rupa na, takaguram. Ngam siyak, mining-mingak anaimbag. Anya ko matinakitam kan kwa na. Taapay ako nam asaan ani Gerald. Nadlaw ko at talaga mas daaw. No ni Gerald dayjay, saan ko maamas daaw no apay akaguram? Tadakat nga rod basol na kan ka. Agpampamarang Kasla saan mait? Ay, addan samot saan anasaya at amapaspasama. Jakman amo gayam. Itala nga makariknak iti kastoy. Sanak matasigod a kastoy. Gapo siguro tanasaktan ka. Angam,
May mayat, nulipat, tumunti sakit tinakam mo. Imbag tada ka dito yung nagti-classroom, bro. Oh, apay nga uman ang sabka. Anya tinapasama? Nakitak itay jay babae. Di na kayat nga sitgak. Agikis ka no. Ah, kadwana ka di kay babae asigo da kadwana? Un bro. Anya nga tati aramidak. Kayat ko akasao. Ngam di na kayat nga sitgak. Sa dino tinakakita ang manapananda. Di kayat ko asawan, ti classroom da. Nagturong damat ijay science building. Ay, tinasayaat. Inton malpas ti klase ta. Padasan da tagyan iti asidagdaya building. Di nakmat nga rod kayat nga umasidagkan ko na. Siyakton ti makaam mo. Kasaritak to. Ni, si kamat gayam day talani. Italaan na granata dito tiyandaan Kuha. Kayat ko man ngay daw atang ti anak ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid na ka ni Verna. Ay, anya ngay nga rod, kapsat. Saan da siguro ana ikari iti tunggal maysa? Jakman ngamin amo iti dayjay nga anak ko. Jakmat ngamin mabali nga inakman. Awan basol mo iti napasamak, kapsat. Agyaman tadi na kagura kabsat. Mababainak ngamin, gapo iti inaramid na. Awan maaramidan ta, kapsat. Saan ta atengal ti desisyon dagiti anak ta? Maasyanak ngamin ka ni Verna. Makalipat tumula siguro ni Verna. Binagbagaa nga igaid na laengan ti agadan. Kasapulak ti tulong mo, bro. Iti anyaman nga oras, bro. Si dadaan na kamang tulong kan ka. Anya ka diti may tulong ko kan ka, bro. Mabalin ka di. Asika ti umasidag iti kadwa ti babae. Ibagam asan asyak ti ibagbaga na Gerald. Areglado, bro. Ipakitak ti Aidim. Tapno mamati a Roger tinagan mo. Wan, bro. Ikagumaan ta amaamuan. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Areglado ko nakmanan. Ilaw-lawag ko. Anabayagtan nga agkaadalan. Kano tagaano ta? Sapay la ko ma. Tamamatikan ka. Anya nga tayo tinagan na giti dua babae. Maamuan tanto dayta. No mailawlawag mo iti kadwa ti babae. No asinuak ka talaga. Asan asyak ti ibagbaga na Gerald? Bro, rumuaran dagiti estudyante. Siputam dagiti bumaba. Ta siputak mo dagiti agpangato iti kalsada. No makitam ida. Ibagam adagos. Tasyak ti umasidag kadakwada. Awan, bro. Sa anak unay nga agparang. Dito yak lingad. Tapno didak makita. Adon dagiti rumor. Ngam ni. Apay ngawan dapay. Ngam, dito iti nakitak ang nagturungan daytay bigat. Ngam apay nga awan dapay. Kasano nga ta makita tamanan dagijay. Kaslada makiayayam itilin ng mangan. Aganos tapay basit, bro. Ado pa'y madagiti sumagmamano arum rumor. Magagaranak ang mga mo. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Rumwartan, tanalpastan ti aramidan ta. Mapantay jay pakanan. Saan ta na mapanmangal daw iti boarding? O sige, intang arudan tamabisina kun. Uray siya, mabisinak matan. Makapabisin mat ti agaramid iti report. Nagadungamin. Anos laang ti kasapulan, tapno makaturpos ta. Ay nagayam. Agbilang tapay iti mano atawan, sakbayng agturpos ta. Intang arudan iti pakanan. Makitam ka di dagiti rumor iti ruangan. Dagiti dua. Aglingadak. Si kalaang ti agpakita. Sige, bro. Sa anak nga agpadlaw ngay uray ta ida. Mapanda siguro iti panganan. Sige, bro. Saan ka pa yung agpadlaw? Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Sige, bro. Ala,
Surutek nga rod ida. Sige bro, katsapay ko ma, tama ka saritam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibagan ni Verna nga amangan no naglugan ni Gerald iti eroplano. Isu nga imuna. Kabayatan na, idi mawag ni Ella ken ni Roger. Dinardaras ni Roger a dinamag, tinagan ti kasingin na. Naibaga na ti inaramid ken kuana ni Verna. Kinid daw mat ni Ella, nga ikagumaan na nga amuan ken ni Verna, no isu ti Gerald, asapsapulan na nga impaampon na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige bro, namsan ka pa yung agpadlaw. Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numaddaan ka iti gundaway. Wen bro, ala, surutek nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti Basita Restaurant. Saan ako nasumuro ti Jay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro, napandang agpaiso iti restaurant. Darasam bro, tapno makasaritam ida. Wen bro, sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da, kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tanda da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod, ado ti padat nga estudyante nga umay mangmangan dito eh. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam. Nagyak agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto akka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang tati makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw, para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak. Agtugawak nga rodan. Ay di matday taigam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Sana Gerald tinagan ti gayam ko. Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka dit ibagbagan? Kita man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami itigayam ko. No apay atinong panaadagos. Awan matiam mo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinongpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? No sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, wano nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak, pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot.
Pudno day tagayam. Ay, agyaman ak tanasing pat ti lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karup-rupamat ngamin ni Gerald? Angam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idin to a Davy mat ti kadwana. Agyaman na ka, bro. Mabalin ko ka di kasarita ti babae. Wen, bro. Kinid daw na ti panagsarita yo. Ngamsan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Sikantulatan ti mangibagakan ko, ana. Agyaman akmanan kan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ni nanang. Ang makita ti kabsat ko. Tarigagayak mo ti baligi, bro. Kat, kaano ka di makisarita ka kan ko, ana? Barang akikita tayon tumanan iti restaurant, bro. Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam, pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga impagarup mo asyak. Dahito ti pudno. Idi masidag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idin to a pinanawan da ka ija Visayas. Jack pa'y nakadandanon ijay Visayas. Anya ka di ti apelyedo day ta Gerald ako nam? Douglas ti apelyedo na. Ngam, apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manindaytan. Awan sa bali aturong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng into naram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basol yo Apay ngamin anataer to'y anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayong dita? Nasaya at lat ka, anak ko. Ada ka din maipadamag mo, maipapan iti babae, anang tungpakan ka. Nagsarita kami, nanang. Nanang, ada ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyedo nga aramatan na. Kunamat ni Verna, Douglas ka no? Iso nga rod do kasta, anak. Iso ti kabsat mo. Douglas ti apelyedo ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila, anak. O sige, nanang. Hello, nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akong itibas nga pa Manila, anak. Sabatan na kiti terminal. Anya tigagaraan nyo dito, hinanang. Kat naman nagululaw kayo itilugan. Sapayawan kadwa yung aglugan. Basta, umayak, anak. Kaya't ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day tananang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, tikadda ti kasingin ko. Siyakton ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaan. Adda kada kayo day tananang. Sige nga rod, nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilan ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita?
Nasaya at mat, mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kini Gerald. Impagarup ko nga iso kat natungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos. Wan nga rod, mami. Nabainanak idinamok asabali mat gayam. Imbag ata di na ka pinag-aramidan iti dakas. Wan nga rod, mami. Impag talasing pat jay lalaki. Anyati ko nam, in kasabatin ni nanang mo iti terminal? Wan bro, dahil tati ko na. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahita ngamin ti pagalagadan dito kahit. No dagga po iti adayo a probinsya, ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, inta nga ro din. Imbagkit di tada pagturugan ni nanang mo. Kaya't ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kong dayjay alalaki, mami. Adda nga minmanan nakitak akadwa na a babae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, mami. Naka-move on ka nga ro din, ano kasta, anak ko. Wen, mami. Addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang mo estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. Wen, mami. Arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takon ko ng mga inspirasyon mo? Saan, mami? Nasigit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamot lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanan tinakitak akadwam ija kopraan? Apay nga mo yung adda kadwak, nanang. 5 basak itay, taada na panak. Nakita kayo anak katugaw. Napintas, saan ka di, nanang? Napinpintas ti panagkitak ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadinday jay anak? Una nang, siyak pa'y. Basta inaram kong ti babae, sumbatan na kadagos. Imbag lakid din, ta di nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot, no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wen, anak. Amom ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, nanang? Tayo pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan? Diyak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant iti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko adinamag ti dagos da, nanang? Kanayon kami mo't nga agkita ijay pagadalan? Kapilitan nga rod ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mo't klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? Numaamuan nyo at anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramidin nyo, nana. Mapanak iti ayan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Ket saan kay paimot anap na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babae nga ibagbagayo. Ay ngam, adamot klase. Amangan no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y? Kapilitan akastaan, nana. Adayo ti Visayas. Tagayjay ka no kat da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Adda amasikuran kayo. Gapo siguro dayto iti napalaos nga iliw kon kankwana habarok. Ala, iliwliwag yu pa iti amin, nana.
Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yo kini Gerald. Sapay ko barok. Ala, agtugaw kayo pa'y nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang kadi. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod nanang. Depende iti pasamak. No umay daw no saan. Sapay ko mga rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat no nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Nagrigatan ay ano da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanunot da Roger, anila ang Jerome ti makisarita kadaverna. Tapno maibaga na asaan ani Gerald ni Roger. Nagbaligi nga rod itoy. Nabainan ni Verna kat dimawat iti pamakawan kan ni Roger. Kat nagsiningad dagiti dua. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti kinababaero ni Gerald. Kabayatan na, napan ni Ella ijay Manila, takayat na makasarita ni Verna, maipapan ka ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome, asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayan no da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adiyo nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwa na idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagaran akon ang makakita iti kasingin mo. Relax ka kadilaang, nanang. Intun kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, jay kabsat mo. Imbantay may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, Nana. Naimbagman ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kauna iti gagarak no apay nga imayak ditoy. Ha? Taapay, Nana. Pakawanan da. No nailawaan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ama ipapan iti dayta, basang? Si Kati kang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, Nana? Anya ka di dayjay? Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, Nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amu yun ni Nana Lani, Nana? Lukas na. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Iso matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga ron, siyak sapay nagbalin arang tay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Day tati ko, Nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adang dagiti agkakaingas.
Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan a mabigbig no asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya akong ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impawit ko akwartam. Wen, Mami, ngam sabali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kadi ti bagak atinong pang alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmay-may sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man lupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka no, Mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, Mami. Anya? Agawid ak pa iji lugar tayo anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapan ta iji Visayas. Makapasyar ta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti apo anak ko. Malain na kun, tadag iji baboy ko. Imper ko lang iti karuba. Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta iji Visayas. Alang nga rod, nanang. Itulod kayo pa ije terminal ti bus. Sige man nga rod anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok ijay nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid diti klasik ita, nanang. Kaduan kayo, sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka maladaw. Anya ka diti gatangan nyo, nga itadyo iti nangpakan iti baboy yo, nanang. Mangkita ak tulatan ijay paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, Mami. Hello anak ko. Ibagak nga takin ni Lani ti may papan kada Roger kan ti inana. Saan ko mapay, Mami? Di nakpainig kan iti karbangan namang ibaga. Da kayo pa'y lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, Mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Ta ijay tinaudi ang nagkitaan mi. Kasta ka di, Mami. Sige nga rodan anak ko. Dayjay laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si kamot gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at Tagaluson ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga rod di asawa. Ijay ka di tinangyan akam kini Gerald. Ha? Apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din tidamdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawak lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy. Dakala ni Gerald. Wan gaya. Maala, lipata mo tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas niya iti saludsud ni Vanji. Iti anya, aga po. Apay may kulkulang kayo, nanang. Michael ko lang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa anadlaw ko. Adalaki ti pakariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibatsak iti wallet ko. Diyak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang? Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan mat no addala di ta kwarto yo. So nga rod alaglagi pag.
Masarakak tumatla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Ngala, oray ko kwamon. Ay, indak man nga ro dagbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapupukaw ti wallet ko. Ay, pampanunot laang. Maamuan nan to nga ta. Nga iso kat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Oh, di nasayaat. Tapno am mo ti kasingin ko, tipod no nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta bro. Anya kumangay ti madi nga ibungan na, bro. Panunutam ka di bro. Saan ka di amasaktan ti may sa atao? No maamuan na nga ampun lang. Ha? Kayat mo asawan, may mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta bro? Ti kayat ko asawan. Makisao kayo pa itinangampun kan ko na. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello, anak. Nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasayaat mo't no kasta, nanang. At naimbaga kanyak ni Jerome. Kat ibagak mo't kada kayo. Doan niya ti makunayo. Anya ka di dayta. Kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no. Numasaktan tirik na da Gerald. Kanantilani. Nubiglaan tayo ti mapan ni Jay Balayda. Kat ibaga ta kasingin ko ni Gerald. Ha? Kasta nga traag paiso? Anya nga ron ti aramidan ta. Mailiwak una yan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome. Akasari tayo pa'y kano ni Antilani. Sakbay amapan tayo iji ayanda. Kasano ko makasaritak, anak. Jakmat nga rod mo ti ayan na. Padasag nagpatulong ka ni Verna. Tapno maala tayo ti contact number na. Sige man nga rod, anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Verna, adda ko maipagpakaasikan ka no mabalin. Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka ni Dayjay? No ka ba ilaklakit di? Apay kit din asaan? Adda ka di mabalin mo akong takan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasag kay baga ka ni Mami. Taalain na para kada kayo. Alaman nga rod. Pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Antilani. Kalpasan day tiya pa nagsarita ta. Awagak ni Mami. No agkita da ka ni Nana Lani. Padasan na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Ti maipapan iti kabsat ko. Namnamaan day ta. Agyaman ak unay, Verna. Ibilang mi, nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, Mami. Agpakpakaasi ti gayem ko. Ano mabalin ka no? Kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita. Ala, Saan nyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbaglakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasiyo, Mami. Rombang saan ada tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, Mami. Inton maalayo ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manon ang nagkita takabsan. Wan nga rod. Makumikom tamat ngamin adwa. Dito'y kagayam agtrab-trabaho. Nabayagan. Yang sa bali samad ngamin ti pakitsinsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin lang tamat awan dakes na. Aguray nga rod ti erwar ko ti cellphone ko. Saan ko memoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodin. Tapno mabalin tamat ti agtin next.
Maragsakan lakit di na Roger kanti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangag paiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dayta ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Di saludsud ita. Kat no kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amang ano di na kayat nga ipakaamo ka ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kao dyan, adamag? Ita messenger yung impasak ti contact number ni Auntie Lani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak never na. Ay na, nagsaya at magtanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan, anak. Dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod na nang. Nang rugi, iti tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtong panakan ka, anak ko. Ha? Ni nanang mat. Kanya kumangay ti pagsayaatan na. Kat saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan, anak ko. Tapadasag akong takan ni Antin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti saryetay o itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.